sugi matang se ko sugi moji ground rule adu ada ge matang je sidi chinna wari chana ga ngangna bagi mathau to ko ai wakhan da ta da brain khale ko ada hoji wari chana ram to sidi popular government am le hanna bo khana ba peace prok ba sugumba na yam boy do male adu ga sugi kem sing gi hong dong jin gi matang se da moina kra objection tor ngadra court ka le dina ko ji kai gi no ha da di tribal gi ming da koi manipur ji da tribal card sana ba group mayam le re ha koi masidi yam open ne ko mai magi jaga da koi gi lamni mai lamni manipuri lamni je kram da ai da re ne ko akoi se akoi gi kanoni samna da state gi lamni state gi lam manung ji da sigi samna da akoi gi si district gi lamni na ta sigi subdivision gi lamni ga na hai je kram da hai de moi na haine mayam je kuki lamni naga gi lamni ancestral right adu ada tribal adu kai no gya menam ta da wa da moi nga ji ko ya akoi na ji yeng do si de kamai to ge da moi ni ngarang an gi moi statement do da sai gi men oina sagar se bai matang se da objection tham se ko sidi mamang da ai si gi tv channel si da na ta ba top tv channel da panel pham so ai han jan hajar ne CSO na wari chana ga peace prok posing ga moi ko CSO na wari chana bi di akoi praja na pa mi je sini akoi praja na si hai ningi sumain taw ningi sumain taw ga di kha tun prok be hai bo di akoi ni ngam be adu gi wang ma di political elite lai sing china mai magi mi sing do da moi na injan be lep khra ga di aji taw ri injan li ne ko lenga sem be yar wai ga ku kin bin taw ri je sigum mai injan ba ko pa je lep khre ga tar ga di masi lep to sina kam ga na no hai ga da political class ina moi da finance to bole pa push to bole pa moi na apun manipur gi oiba idea ma sagat pada idea of manipur sida stand to ga chamin na bagi wakalon je political class ina le ra ta ga di lo gi oiba chap chap action du ku gi np oigera itlf oigera kokomi oigera amuko oigera fox oigera moi mayam gi mar lo sing ngam ga ne ba ada political class ina magi makhada leiba CSO mayam ma moi gi community gi organization mayam se moi na ngang ma mala laga moi gi apam re sum base to ga thambal lai ta di adu su from the barrel of the gun hai ta ne ko sugi kambu sina moi na noi hek taw da khoi ngam noi bot ka loi adagi hatu kani tup kani bom tham gani sumba pressure se lai gane ba lai be maram je ju atai nate moi gi huji ki conflict se ngasai gi akhoi na je haina ri ba sugi ground rule gi matang dagi tholak pane na hari se akhoi gi hemanjit ka akhoi gi jan nupi hai ta ne ko moi ani pha gi be matang se da hoji pawda case close to bulletri anan sigi bagi SDPO anan damwan lai da bagi matang si case close to bulete adu da adagi ngasai gi jiri gi thodok to adu matang na phaba pun ba to bujing gi case close to bulete adu hai ba casing sida chena ba se hana kenogi moi gi ngasai gi su group ki mi phara ko matam da all su group to bu chena da bra hai bagi madu gi matang da case close to bulete adu na adu gum bagi area da kadai bo khanaram do no kai bo khanaram do no ai do khang dam ni na ko adu yam comment to wi lan gani adu bu hojik leiba manipur gi condition sida akoi gi ground rule gi matang natragana lengak sem gi matang ji di political party ai ta se hojiki kenogi gi MLA ta si mun da tare ma di BJP ne ko aduna tare sina kuki in bina moida lengak sem yar wai na one tor ko matam da BJP political party gi oina adagi independent MLA sing gi oina and then opposition leiba congress ki MLA yar ma di moi gi oina party na kari stand lor ke have the no beyond the will of the people chalo natraga before for the sake of the state and country noi tawde adabne na haiba ngambra natraga moi matakda legal action lobu ngambra party constitution gi manungda lengak sem da yawro yai ta di party de tanthoi haiba ngambra si factor yam lei ko aduna sigi factor me amje koina political party as a whole taina bata ne ba political party ma national political party ma lengak sem da yawro party ma ga CSO ma ga manabe ba unde ba ado peace prok pakot pa haiba sidi party will do ma tuina pork tuina ba adu mamang da su Guwahati da phamba mi phamba da su group singna keno da one tawre separate administration na tragadi lengak sem ba yaw wer na one tawre amuka hoji lengak sem dore na wawa launa ka na amuka su kugin pi maming sinna ga hoji se ITLF ka kotu gari ka maming ji tholak tre ba adu relevant oi ba oi da bagi haidi samna da irang si moi na tawra hol mani kot pani adagi moi ngai kangpok pi lambi da extortion gi case le ma am do tribal ITLF ki volunteer am oiram ba kot ba kotu gi volunteer ma am tawne ko bane hai bagira kaino aduni chap chap di khangde tawdu adu mai di oiram do male abdi IB gi adagi NIA gi kari gi scanner da moi am lai bani na ko adu miam gi mandate phangwa ha di kuki in pi sine ba hana di thain de ona koi wari channel le na pa ha di ba kuki in pi na tholak pa statement je yamna kani akoi gi oina di yamna noi ta ba statement ama oi manipur miam gi hai tare ko aduga particularly akoi manipur sida tribal card sanari ba group ani hum je
मखोई खक्तगी येंगा मोई खक्तगी वैना लेगाक सेम नत्रगा सेमदबा हाइसे डिसाइड तौबा याब नते अदुगा पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल बीजेपी की मनुंगदगी मी तरेत यावरिबनिना ngasi yengjida बीजेपी ना अमुक मोई करी स्टेटमेंट थोले मोईगा होसिकी ट्राइबल की एमएलए सिंह मोईगा करी फाउनरी मोईगी लेवल दे करी लेरी हाइबदुसु येंग तामनेबा अखोई लेगाक सेमदबा तौरी अदु कन्न होनरी अदा कन्न होने पाए हाइबने यादेबको CSO मैम दो यूनाइटेड ओबियु गायना हाइबा अदगी मोई मसेन दी यूनाइटेड ओइबा गमद्रगा अखोई 40 पुला पुला लय हागा सोमना कंदना ngасai अखोई लेगाक सेम यावगिरोय गाय थोय थोकजलकबा सिगी प्रॉब्लम सी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट अमदी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ना हाना मायोक नगदमनेबा अदुई मतुंगदा मोईगी पार्टी ना तौ हाइबदो मोइना तौरक्त्रगदी पार्टी दगी मोई रिजाइन तौनब्रा दगी सस्पेंड तौब्रा एक्शन लेगदमनेबको अदु एक्शन दो सोय लेतबिदा सोमना कंदना इम्फाल वैली दना मोइना मैतै डोमिनेटेड कनो पॉलिटिशियन सुम हाइबा गवर्नमेंट हाइबा अदो असोमना कंदना मुलेगाक सेम यारोय मो हाइबा ट्राइबल कार्ड सुम सानारगा मोईगी पीपल की मरकता मोईगी पीपल वा मोईसु वारबनी होजिदिको मोईगी पीपल सिंग अदगी मोईगी एमएलए सिंग अखोई लेगाक सेम दा यावनिंगबा नत्रगा आइडिया ऑफ मणिपुर दा स्टैंड तौजबा एमएलए सिंग दो बैरल ऑफ द गन की मतोंदा डिसीजन लवहलगा वा ngangan बसे माई पॉलिटिकल पार्टी अमदी कनो स्टेट सी लगिबा एडमिनिस्ट्रेशन जिना फजना येंगागा मसी कंट्रोल तौनबा तौद्रगदी लेगाक सेमबा नत्रगा पीस पोरकपगी खोंथांग जे कया का हेना खुमांग जाउसन मंगमोय हाबसे आई सुमाइन थमजगे ओके याम बजन थमी गई ओजाना सोजी पनबीख्रे अखोगी लेगाक सेमगनी हाबगी अखोगी मत हौखिबा निमित खरनी असिदा अखोगी पुंगांग लांगनाबा हाबा तार अखोगी स्टेट बीजेपी पार्टी की साइड की सो अखोगी प्रेसिडेंट अखोगी लेगाक सेमदबसो होनारी अखोगी पार्टी मनुंग दा अखोगी यूनाइट ओरगा दम लै हाबगी पोटसो फोंदोखिबसु लेरेबनी बट